وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. bakulu ba memba ba General Assembly bali ano lunaku lw'ekya leero, ba memba regional assistant Rwandega, bakadhi wesoroko wabujisu niwe bududa, murebe mutangirisi w'edini uchikiriye Bishop Reverend Onosi Mbale mukuru Wilson Wambale ali ano, ba MP bazire bana dini bandi LC 1 2 3 mayor mzee wefe Showali, ba Mirati Hajati Sairuna alioni Hajati Gondi ali ayo atole kusalamu tola kusalamu go mukadde ono ali ono oyo mukwano gwa Hajati Sara Kanabi, Dr. Bega Matwale, ba imamu bale mwesizana lwa protocol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuliano lunaku lw'ekya leero kwigula omuzikiti guno gwe mutuufu gugwimbakiwire era nga gwamirihire nga niba weganikire bati gwafuukire ekyebulambuzi kusiima Allah subhanahu wa ta'ala, era kusiima ba bere isonga yekuba etu muzikiti kuno guwa kunanikira ku Mwarabu wesi natuma hano nga Sheikh Ali n'ababolere na muboleti kuli mizikiti gibiri ereze Mbale baza bagulambula natuma Sheikh Wandega na yaba kutimu yo asoka ndeta bifana ni bya hano muzikiti gwe kabiri gwe wae gwe kiwonje baba bagukolako bachiri baba niyo gutamireko muzikiti guno aperezizaga bifanani namanya muzikiti guno ne bali hano munyakule kumanya muzikiti guno na kumanya etiena myaka jenkaga kaga mutano kaga mukaga sebasala hanena ayibitagaru bitagaruha mwamanya bitagaru niye sebasala era niye sinakulira nasoma paka nakola primary 1 primary 2 ibitagaru namala P7 na jimalire buyobo primary school kagira mbana muti na tayo niga matofali ibitagaru gagandi nagatawe garibu yobo muri mogo insha Allah gana na gongumalirize kubanga niyo masomero gasegesi nasomeramu nore chonga MP naganikire send one mzee wese yaba agulisa bya yaba agulisa zinjinyi kulima zinjinyi kulima na mdodo kulima liola kulima ke kulima badu begumuru nabida kwa kulira muna kwingali bandi bakakutako byesu kukalida yaba kwambuka kusoro okoko yaba kuliko bisala giti jibiri nenge fura yatonyere ni Yesu manya ku ni ku balancinga jakali tusi kwa meno pake atenga witukire zinyi isaga liwola likote kuleta hano mukatale kena ke mutufu muzikiti gwenyo wagwa bahali amwaro nambasa na yuni wa kuchusamo nanu haji makafu
Asani Makafu haba ezaga omusakulu bati Musa Chedwaya anu omanya aliko n'omwana namwe aliko ni abana ba Musa Chedwaya mzee iyo niyo bamusika wenera ya muzikiti gwo guli mu mbeera yagwo era kwezizaga hano n'omuzeeyi Sheikh Abubakar Muboro usala Muhammad nga nabo bole ati kwa manyesi kwama yaba asaza muzikiti gwo era nga neza namakumukubira esimu nambolere ndikuze mutufu aliyo zimonike zibona nenga omusanyufu nabi era abatumira ba salamu Sheikh Abubakar Muboro tukuza kwigula muzikiti mutufu alo matu wakole bura inabi na yali niziduwa zinga lizisakolere zisaherezere kwa banu mwalimu gundi ya wamulanga Yunus na Mulanga nanu omanya ko Yunus na Mulanga ya muzeyi yobuli esaza agonawo kabiri ati kifo kutewo muzikiti yaba yalinga kanyunyi kagona mirundi gibiringa kakwimba ka muzikiti wekiri aloma ati kufune bisara kufumbe masanza kutekungaji kunani bifo bibya igera igipye gimizigiti Allah amusasure mu birayi nolwe kishalero nga kulyano kuluku kwigula muzikiti ngo gwebitagalo ingubalanga muzikiti gwose kwana gusaliramo era nga nabone guli bumbere mbi nabone eti guli kwimbakiwa gwe mulayi mwanyala na Sheikh Ali ni timu yo kuba bebe yijinwa muzikiti uno gumbakiwa timu yose mwanyala kuba babe yijinwa mumbaka muzikiti mulayi era muzikiti mugumu muzikiti zina kuzino batu bumbaka bakola kenja urengali nabi batema kenja urengali muzikiti jafu ni mumanye muti Allah kali niyo wesu ibada wakiri unyala wahamba cho muntu gundi oba wahamba obali somero nezu ya were wosude oba ofune mu emotoka nga wamanyira oti Allah subhanahu wa ta'ala niyo wesu cheatingire ulikuwa cheatinga omwene mzee chairman Gudoi muzikiti alomati kazi giti babumba kaniyo bakola bubi nolwecho echo kye kubonera ko kirayi iti batu babandi bafune nja urenga alibonaga baleka kukola miri mu mirayida hesi kulikuza kunora kulo makuti mizigiti obatu baba mahanze babitire mu Uganda muziri mu Supreme Council is supervising emirimo kega na mapesa da nenge twasire emirimo enjiri esijendamo niyo kiza kubaho insha Allah erecho bana kuchawa rundi ndibanaganika bingi nenga kuna banga kwa handalalire kulomo ye kuboneti bitu value for money kitu kikolebwa kyatulayonga kitu kinayeda busiramu kikiri kye kwinyira moda kubanga bakihayo bahayo mapesa baherera la mapesa gosi ne bakida busano niyo bakalako nolwecho nganire kubasima kwimaka muzikiti gwe badonazi ninafe babatere muntamba kwimbaka Sheikh Ali jazakallah khair badonazi bakole mulimo gwawe bamale kugukola mulimo gutamire niyo gwewe nywe basiramu kusalira muzikiti guno kugwisayiramu kebimba kabitu bino byabanga binayo bimulida nekigana kwisayira misayiro gano obekereziyo be kanisa kusubira kutinga wamanyire were zisambo zo zinaterera nga wamanyire were nigamaje suna banago baga anti mukuteka tonda amagezi mwagire mwegasokera nolecho kusubira kuti basiramu mutambise bisayiro ngalino umuntu uba muri sayiro
kalinga omuntu kazayoda kaba omusiraamu kaba omukatoliki kaba omuprotestant abako ninjawulo era ni Qur'ani iri clear laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim al ithma wa aklihim as-suhta labisa ma kanu yasnaun singa abasoloti abawule tebongera kulagira kumpisa ennungi nti bannange tobbanga tottanga toyendanga towayirizanga tovumanga singa tetuyambagana kwekyo ensi yali badde yatabuka gwe mugaso gwa intelligence council. That is the beauty nti tukwatira wamu juzi wano twaganye ebisiyaga kwasule bina byesobolanga bunana babulanga bina abe mudiga efe mubaje siyaba umuntu kukulanga mudiga mu Rwanda paka bwirabula era ngogana ku lutalo kwisomero oba umusomesa agaye akasi wane umutalomero achati woli umudiga basi abakole ekintu kyebu nezina kuziro umuntu akiganikeko just casually umuntu aleke kuyibonanga kibida kusima president we linambo lino kubeti ima kwigambira romantike kiza kuba hoda nafe bana dina fe kwafugirisa kuti aliyo besipulira ko mbubi nayo bya papa mbubi itufu batu bedayo bo nakuletera bizibu nefe kubenga idini iri kukuambira kukintu kyefisi nafe kumanya kuti kichamu kalo umuntu uza muzigiti uza mu kanisa uza mu kerezia anatulayonga nayamanyira ati kitu icyo kichamu kuna banikibala kirai nolekyo muzigiti guno kugusabiremu kugwizuse kukagubita hanze kwagubona kuti muzigiti mulaida bana adini gamisayiro ngani balomere bubaka bubabulayi bweji mirembe babwe kwisaya were babwe kwibitisa bulayi kureka kuzukama gamafugida